Običaji i verovanja. Kalendar. I evo nas u Magnumovom kalendaru, delu programa posvećenom narodnim običajima i verovanjima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan Svetog Andreja. Sveti Andreja prvozvani bio je prvi apostol Isusa Hrista, rođen u Vicaidi, živeo je kao ribar, a iz njegove porodice u istoriju hrišćanstva proslavljeni su otac Jona i brat Petar. Bio je učenik Svetog Jovana. Kad mu učitelj ukaza ko je Isus Hrist, on ostavi Jovana i krenu zajedno sa bratom za Hristom. Po silasku Svetog Duha dobio je da propoveda evanđelje u Vizantiji i Trakiji, potom u Dunavskim zemljama, pa u Rusiji oko Crnog mora i najzad u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde mučenički nastrada za veru. Razapet je na krstu koji je imao kose poprečne krake, pa se takav krst i danas zove Andrejin krst. U narodu se priča da je njegova majka jednom slučajno, ne znajući šta je, pojela srce nekog pravednika, pa je od tog začela Andreju. Sveti Andreja se smatra zaštitnikom velikih životinja. On sa njima razgovara, a one su mu pokorne i uvek ga poslušaju. Cigani mečkari slave ovaj dan jer veruju da je ovaj svetac krotio medvede kao pse i da putuje svetom jašući na mečki. U krajevima gde ima medveda uoči ovog dana kuvao se kukuruz za medvede koji se ostavlja da prenoći na krovu, pa ako ga mečke ne izedu, onda ga čeljat izjutra na šte srca pojede za zdravlje. Po planinskim selima Gornje Pčinje pravili su mečkin kolač koji deca rano odnesu na mečkina mesta da medvedi ne kolju stoku. Veruje se da na današnji dan medvedi ne čine štetu i ne diraju ljude, zato danas ne valja ići u lov na njih. Za ovaj dan su vezane i mnoge zabrane. U Šumadiji ne štavi se koža, niti se bilo šta sa njom radi, a u Homolju ne radi se ništa sa odećom da ga mečke ne bi pocepale. Vodeničari sakupljaju priloge u brašnu od koga prave hleb za mečku, za koji tvrde da ostaje svež godinu dana. U Pomoravlju se može čuti priča da iznad manastira Ravanice postoji pećina u koju se nekada davno sklonio jedan od 7 sinajaca, učenika Svetog Andreje. Vladika ondašnjeg grada Trojana, današnje Ćuprije, pozva ga jednom na ispovest. Učenik pozva najvećeg medveda, pokaza mu znak Svetog Andreje, uzjaha ga i tako dođe pred vladiku. Vladika se prestravi i reče mu da prvo skloni mečku, a onda poče da ga kori što u posne dane ne jede ribu nego pije mleko. Učenik Andrejin zatraži da se iznese na sto i riba i mleko, pa prekrsti ribu i iz nje poteče krv. Uradi to isto sa mlekom, a iz njega niknu trava. Vladika u čudu pogleda čoveka i od tada nikog nije više korio, što o postu uzima beli mrs. Običaji i verovanja. Kalendar.